le tun tum kan thu puya tan suan Nicaea Council chu ti ani do na ngai thatu ten ngun tak le uluk tak amelo ngai thak sak turin in som ngal ani Nicaea khom pui chu AD zathum somni panga man aloni ta a Nicaea hi nice ti por hiat ani a tuna is nik Turkey hiani Nicaea hi Asia Minor mar thlang lama sum don na mun Bithynia tan thlang Nicodemia atangamel somni hla omani a he council a hian bishop zanhi emo zathum vel antela mun ruga thena mun kha chu Christian in lungrual em ten ni a adang zong chu Mediterranean chaklam Greek tong bang ten ni ve bok khothang lama tang palai pasari an nei boka chungzinga chon rom bishop pani po som an ni a mase he council a hian an tel velo thung ani he council a bishop kalte hian kalpui an nei theu zela wangin council a tel zong zong hi an vain mi sang khat zanga emo sang ni vel an ni mela an council po hian kar rukzet au ani a honna chu Constantine anu pui chol man na ina man ani a bishop Hosias chu chairman a man ni in bishop Eusebius po khwalian khwalza oma da in ading lama thutir nge rorel chu tran ani thuin chu te soichan ni na masabera Homasians anti Alexander le Athanasians te putlu chu phar ani a Athanasius hi heti hunla hian kumsom ni panga chu no pang alani nima salami fingle how tu ni thiam tak ani thung an thu phar Homasians omje chu pa le fapa hi Homasius ni na thumun ani tina ni a origin zirtir na thin pa le fapa chu chatuan mi ve an ni tiang khani thu chu pani na ve thung chu Eusebius ale Arias ate thuron kenlu ani a Bishop Eusebius chuan Arias a ming choya siam Arian Creed Bishop Somparia te pompui kau hranina pompui tak lo chu ron siar chuak le non zor zora kau hran hnol tak ni ma se origin angai dan ang thovin fapa hian pa laka danglam na eng emo tak chuan nei ani ati thinen khanin anwang ani Paul dang pakhat anom velia chu pombik nei lo remna du tu ten ni a Philip Scaff soidan chuan atlang puin Orthodox ril ruthuk takapu te an ni a athen chu Bible ne na ngai ven lem lo Origin thule hla du deu zok chiang le chi si lo ang chi te thek zong la an nei lo awangin ngai dan bik po nei lo an ni Origin zirtir na pom mai du bik lo ma se Arias po dem du bik si lawang chi an ni ti na ni atam zok chuan Origin zirtir na Arias le Alexander ate ron the chuan vom khoma fapa chu pa aya niamani a pathian pakhata minung pani na chatuan mi ani bok tin rindan an siam thunga chu semi Arian anti tak te hian ni Paul pathumna hian a khai pa berpo ani ngal Arias safui sau tu ni bok Bishop Eusebius chuan a bishop na khopui le a bishop na khopuya baptist main santir dan tur asiama chu fapa chung chang ngai dan tlem atel wangin and hantar lang don ta ila Yesua chu thu word of God pathian God of God thil siam zong zong apiang pasaber hun ma pa ne na shin ti in alo soi ani hemi chung chang a hian bishop te chu an lung oi thokat le a Constantine po ina pompui ngal bok tin Arias meu po ina pompui le a mase original Athanasius eroin na sa takin an dau dala fapa laka an buaina chu chinfel ani lausia an tang na le thung ani atop nan Homasius omza soifiana nei rotle ani a heta po thu in chu omle ta ama chon Origin mi le Satan Trinity soifiana nan manga civilian Polten Trinity diclausia soinan an mang vele taphung boka nima sela Antioch muna kauran suai tu te in mu khom edi zani somruk pali khan Paul of Samosata anti chuanin alo nial fi thakthak ta a chu wangin Origin Paul te ponan mang du talau ani hei wanghen Arias mi le sa te chuan he thumal hian pomlova soyangin Origin mi le sa te ponan pom bok lau a achan chu civilian mi le sa te rin dan pa le fapa chu mithumun ni na ko ani na mithumun ni na ako de uzok ma wang ani mel ani thuthuk na siam ani ta Athanasius le Origin Paul te rin dan chu pom de uzok ni in Eusebius an Baptist ma chan dan thumal te chu rem kho ma pom alo ni ta a ti hian chin si ani ta ani henai se khom puya thuput lu Homasius chuan Arias mi le sa te
semi arian hauteril ruan he zo ka wangin pom ani ti in Barkov soidan chuan athuna ina mangin Imperial chuan Athanasius rindan chu chaktir ta thung ani ti na lo soi ve bok rindan Crete Thar Council ina siam tak chu pompui na mingziak nan turin Constantine chuan ati ngala mase Arias le bishop dang pani chuan an pompui ve lo thung chung zinga pakhat chu bishop Eusebius apo khani nge kauthana tanga no chuan ni nge boka Jeroslav Pelikan kauthran chanchin ziak tular tak chuan ti hian ziaka adang song chuan pompui na ming an si anana chudiang chuan an zir tir bok nima sela kha khom pui thurel kha Yesu chungchang a Arias ale Athanasius inkar boina mai chau ni in alang ti in alo ziak ve bok tin hemi tum ve khian Easter day mandan tur ni le kauthran thok tu te chungchang rel ngal bok ani a kauthran thok te chu nupui nei sa tok an ni chuan pom an la ni zelanga nupui la nei lo an ni chuan kauthrana thok te chuan nupui an nei lo chhunjom zel tur ani tin an rel bok ani he council hian poimo na em nei a chung te chuin thlir te ang pakhat na apostol te boral nuai in khom pui omle masaber ani pani na Orthodox Trinity pian chua thum ani pathum na kauthran le sarkarin chopol than na ni he thurin Crete Constantine chuan pathian tharau tran puina siam ni in apuanga apuan rualin apom lo le zom lo chu hremna na tak an chunga asiam sak bok ani sakho zalen na puang si khan Bible mangmi alova mi pani rinda na tanga thurin Crete asiam chu kauthran mi puya norin anor lui ta chiam mai ani kha lengai thatu ten